Kuqhakathekile ukwenza kuhle empilweni. Ngombana konke esikwenzako sizokubhadalela. Lento ebizwa bona ma-fees. Indleko sizozibhadalela indleko zempilo. Empilweni enye nenye into ine-school fees sayo. Uyafunda ukuthi okumbi okwenzileko uzokubhadalela. Angekhe sidlule kuleli phasi singakabhadeli. Nanyana singeza sabhadela ngemali ephathekako, kodwana ubuhlungu thizeni nathi esibenzileko kwabanye sizobuzwa sisaphila. Kuqhakathekileke ukuthi ulemuke bona konke okwenzako uzokubhadalela. Ngikulemukisa ukuthi yenza kuhle empilweni, phatha kuhle abanye abantu, hlonipha iphasi likaZimu ngombana liliphasi lakhe, konke uyakwazi. Begodu ke konke ukuhlele ngokwekambiso yokulandela umthetho thizeni. Nasiba sizephula imithetho naso la ikhona. Nasiba sizephula imithetho, isephula imithetho esinye nesinye siyabotshwa, sivalelwe ukwenzela ukuthi siyogwetjwa, sibhadele ukuphula umthetho kwaso. Nathi sikhamba nje sizibona sichapulukile ngaphandla, kodwana kunemithetho eminingi esiyiphulako singaboni, eminye siyiphula ngehloso sicalile, kodwana sizokubhadalela lokho. Angekhe sidlule kuleli phasi mntwana ekhaya singakabhadeli indleko zempilo. Yeke asikhumbule ukwenza kuhle ngeenkhathi zonke ukwenzela ukuthi indleko zethu zempilo zingabi ngilezi ezisiphula inyawo, zingabi ngilezi ezisenza sibhalelwe kuragela phambili. Maye kangangani kiloyo ophula imithetho eminingi, zizokuba ngangani indleko zakho zokubhadalela impilo. Konke okumbi okwenzako ngokwehloso yokucabanga ukuthi angeze wenziwa litho, iye wena ucabanga njalo, kodwana impilo ngokwayo izokwenza ukuthi nawe ubhadalele lokho, ubuzwe ukuthi kunjani. Begodu isigwebo esinye nesinye nasibethwako phezu komuntu asibi mnandi, ngombana akhohliwe ukuthi naye kade akwenza kwabanye bekungasimnandi kibo. Zifundise ukuthanda abantu, zifundise ukuhlonipha umuntu, zifundise ukungabi nomona, zifundise ukwenza kuhle, zifundise ukuthi isandla sakho singabi nemthelela yokuba nengazi zabanye abantu, zifundise ukubalekela izinto zonke ezingabuya zibe buhlungu kuwe nasekufanele kuthiwe bhadelake. Nalokho okuncane esikwenzako kokukhamba sithiya abantu ngezehlakalo zokuthi simfake emrarweni ngokumthiya. Uyamthiya namhlanje, liliva elincane lelo omthiye ngalo, ukhohliwe iliva elikhulu elilinde wena phambili lapha, nokuthi wena uza kubangulwa ngibani awazi. Lo omthiyileko limhlabe ngechudu abe nabanye abantu abakwazi ukumbangula, balikhuphe, akwazi ukubuyela empilweni, aragele phambili. Wena uyokubangulwa ngibani? Impilo inendleko mntwana ekhaya. Na ungayicala ngalelo lihlo ukuthi hey, engikwenza kokho ngizokubhadalela. Nanyana kungasikuba kubhadela nje, kodwana ekhambeni lempilo phambili lapha kuzokufika la kufanele ngibhadele khona. Funda ukuphatha kuhle abanye abantu. Funda ukuhlonipha umuntu, ungamnyazi umuntu, ungamdeleli umuntu. Awumazi ukuthi ingilozi akhamba nazo zinamandla kangangani begodu zinjani. Wena umdelele namhlanje umcochise emsebenzini, namhlanje ummotshele ebhizinisini lakhe, umbhuruzele ibhizinisi lakhe ngehloso yokuthi uyamonela. Uzozibhadalela indleko lezo. Impilo ine-school fees sayo.
Akekho umuntu ozokudlula ephasini angakakubhadaleli lokhu akwenzako. Bane uzwe abanye bathina sekufike isikhathi sokukhamba ephasini, umuntu akakhona ukukhamba, kufanele akhulume izono zakhe, azihlambulule ngoba akakhona ukudlulela ephasini elilandelako. Kufanele atsho acolise ebantwini abonako. Maye nakuthi abasekho abanye abaphilako ekufanele ucolise kibo. Sibona umuntu ahoga kabuhlungu empilweni, adosa budisi, sizibuza ukuthi kanti kwenza njani. Alinge ukuthola ama-motivation thizeni, alinge ukutholwa ukubangulwa thizeni, ukunyangwa thizeni, nokwenziwa konke okungamsiza kodwa kungasebenzi. Fanabhadela i-school fees sakhe. Ngeze sakhona ukuthi simsize umuntu onjalo. Fanele azibhadalele indleko zakhe, ezwe ukuthi ukwenza kumbi kunjani. Kungakho sifundiswa ukuthi asingabize ezephula umthetho. Asuhlonipheni umthetho nekambiso yakazini. Icakatheke khulu kwamambala. Uphula umthetho namhlanje, kusasa ufuna ukuba semseni. Bakhona benza njalo, abathi siphila ngomusa. Umusa usiza ukuthi silungiswe begodu silitshalelwe imichapho yethu, kodwana sibuyele ekambisweni yokuziphatha kuhle nokuhlonipha umthetho wekambiso yempilo. Cakathekile. Ngithi ngikusikele mntwana ekhaya, ngikukhumbuze ukuthi yenza kuhle empilweni, nanyana ngaba kuncane kangangani. Nakho-ke ukuba umvuzo omnandi. Bonke abenza kuhle siyazi ukuthi i-school fees sabo siyabasebenzela. Bonke abenza kuhle bayahlomula, baba nokuhlomula, baba nesivuno esihle ngaphakathi kwemisebenzi emihle abayenzileko ekhambweni lempilo. Zikhetheleke ukuthi ufuna ukuba ngumuphi wena. Ufuna ukuba ngilo oyokubhadela indleko zempilo ngekambiso nezenzo zakho ezimbi na? Namkha ufuna ukuba ngilo oza kuba nesivuno ngombana wenza kuhle. Ufane nomntwana othoma isikolo bekayokuthumbukela emazikweni aphezulu wezifundo, bekafike lapha ayokusebenza khona, bekafike lapha azakhela khona impilo ehle, bekafike lapha azakhela ikhaya lakhe elifuthumeleko ngombana uhloniphe ikambiso yonke yekhambo lempilo yakhe. Nepilo injalo iyafana nekambiso yesikolo mntwana ekhaya. Indleko zakhe zesikolweni azibhadeleko uyavuna kizo. Abanye iinkulu fees zabo abazibhadelako esikolweni abakhona ukuvuna kizo ngombana zange balandela ikambiso yonke yefundo. Namhlanje uyayithoga lento, awunayo, waba sephula umthetho. Mntwana ekhaya bengithi ngikuhloniphise ukuthi umuntu umhloniphe, ngikuhlomise godu ukuthi iba namano ahlakaniphileko ukuraga impilo. Konke esikwenzako sizokubhadalela.